wetu tunawaleta hapa. Kindu kiria kia bata yo kira to encourage our mother koro kiria wega wamenya wina nda wenda ovoto koro kiria wega kogwo kathibitari we have a nutritionist ura gugutethia kukwira irio iria uvatie kuria wega twina ntukuva mathomo ma danger signs while pregnant yani kindu kiria ungiona ukavota kumenya it's not right for your baby kana we one of the danger tugwekire ultrasound tone nindo ikirathi mbere na ivu na tuvote kumenya what is the cause of the bleeding. Ni twahundithio maundu menge muno hata wa gukaga seminar na kukaga clinics ni kwa avoid maundu ma ciana kuciarwo mai premature na ku detect rwaru ya ciana me daya nyina na ni encourage no nyende atumia ara me kuja magigwa kwina seminars ta ici tukire guku Imara ni wega muno mukathikiriria muke tuthikirite ugu njukire na thikiriria na ni ndahota kuthoma na kumenya maundu ngurani no mende ku encourage imwana nyingi na kunja te mutumia waku agya na kine gwake gwa aya munyitirire danger signs ni nyingi muno and there's a lot to talk about hogo ni amwe encourage moke thibitare mutikathi njira icio cia kwigwa kuma andu aria ciaru andu anja nikava moke thibitare tumwe encourage na tumwire the right things niketha wena mwana waku mukore mwi healthy na riu tugithie na mbere ni ati aikari a Kianjero aria